Zdravo živo! Dobrodošli u emisiju u kojoj učimo 7 prirodnih zakona zdravlja i uspeha po doktoru Deepaku Chopri. Otkrivamo koja su to neverovatno lekovita svojstva crvenog luka koji nas štiti od gripe. I saznajemo kako se pravi vegetarijanska musaka. Ostanite sa nama kako biste bili zdravo živo. Deepak Chopra je lekar, psihijatar i duhovni učitelj koji je otkrio i preporučuje poštovanje 7 prirodnih zakona kako bismo bili zdravi, srećni i uspešni. Zakon nevezanosti. Zakon nevezanosti glasi ovako. U nevezanosti leži mudrost neizvesnosti, a u mudrosti neizvesnosti je sloboda od onog što je bilo u prošlosti, od onog što nam je poznato i zašto smo vezani i zatvoreni kao u zatvoru. Kada zakoračimo u nepoznato, otvara se ogromno polje svih mogućnosti i prepuštamo se kreativnosti. I evo koja su 3 koraka kojima ćete staviti u pogon zakon nevezanosti. Dopuštam sebi i drugima da budu ono što jesu, bez potrebe da namećem svoje ideje. Prihvatam neizvesnost i osjećam se sigurno u njoj. Očekujem beskrajne mogućnosti i razna čuda da se dogode na radostan način. Zakon životne svrhe glasi: svako od nas ima svoju svrhu u životu. Ona se sastoji iz jedinstvenog dara ili nekog posebnog talenta koji imamo i možemo da damo drugima. Kada taj svoj dar ili talenat pomešamo sa služenjem drugima, onda naša duša dolazi u jedno posebno stanje, stanje duha u kojem je sve, ali bukvalno sve moguće postići. Evo 3 koraka kako da zakon životne svrhe stavimo u pogon. Negujem tišinu u sebi i pronalazim mir duboko unutra. Pravim listu svojih talenata i svega onoga što najviše volim da radim. Kako da pomognem i kako da služim sa ljubavlju one koji su oko mene, često se pitam. Zakon davanja kaže sledeće. Univerzum funkcioniše kroz konstantnu razmenu. Stalnim davanjem i primanjem upravo onoga što mi želimo da imamo u životu, mi obezbeđujemo jedno veliko izobilje tog stalnog cirkulisanja energije u univerzumu. Dati ono što i sami želimo da imamo je najbolji način da dođemo do tog izobilja. I evo 3 osnovna koraka koji će staviti ovaj zakon davanja u pogon. Svakome dajem poklon, osmeh, kompliment, stisak ruke. Prihvatam svaki poklon, sunčevu svetlost, pesmu ptica, kišu, sneg i sve što neko želi da mi da. Dozvoljavam izobilju da cirkuliše, jer imam i dajem ljubav, poštovanje, negu i radost. Zakon namere i želje je sledeći zakon. Mehanizam ostvarenja leži u postavljanju želje i namere. Kada nameru ili želju usadimo u plodno tlo čistog potencijala, onda beskrajna moć počinje da radi za nas. Slede 3 koraka kojima ćemo ovaj zakon, namere i želje da stavimo u pogon. Pravim listu želja. Nosim je stalno sa sobom i čitam je pre ustajanja i pre spavanja. Predajem listu univerzumu sa verom da sve ima svoje razloge da se desi ili da postoji. Podsećam se na sadašnji trenutak u svakom svom pokretu i ne dozvoljavam da me prepreke ometaju u tome. Zakon uzroka i posledice kaže da svaka naša akcija, čak i u mislima urađena i napravljena, pokreće snažan mehanizam koji nam u život vraća sličnu akciju ili sličan događaj. Ono što posadimo, to ćemo i požnjeti, ono što zasadimo, to ćemo i brati. Ukoliko odaberemo takvu akciju koja će drugima da donese sreću i uspeh, onda ćemo mi brati voće koje će biti prepuno sreće i uspeha. A ovo su 3 koraka kojima stavljamo u pogon ovaj zakon uzroka i posledice. Svesna sam svih svojih odluka
i sa radošću iščekujem njihove ishode. Koje su posljedice mojih odluka je pitanje koje stalno postavljam sebi. Dopuštam srcu da me vodi i ukaže mi kada sam na pravom putu, jer tada se jedino osjećam prijatno. Zakon najmanjeg napora kaže da sve ono što je najinteligentnije u prirodi funkcioniše sa najmanje napora, ali uz bezbrižno, harmonično i ponašanje ispunjeno ljubavlju. Kada negujemo snage harmonije, radosti i ljubavi, mi onda postižemo uspeh, dobru sreću kao i zdravlje uz upotrebu najmanje napora. 3 koraka koja nas dovode do ovog zakona najmanjeg napora su sledeća. Vežbam prihvatanje ljudi, situacija, događaja i okolnosti, onakvih kakvi su, a ne kakvi želim da budu. Preuzimam odgovornost za sve što mi se događa, pa čak i za probleme, jer to su samo prilike za razvoj i napredak. Ne branim se od drugačijih stavova i mišljenja, niti druge ubeđujem u svoja. Zakon punog potencijala kaže da je izvor sve kreacije čista svesnost. Onoga trenutka kada shvatimo da je naše istinsko ja zapravo čist potencijal, u tom trenutku mi se usklađujemo sa onom snagom koja je kreirala i kreira sve što postoji u prirodi. U sledeća 3 koraka naučit ćemo kako da stavimo u pogon zakon punog potencijala. Ulazim u polje punog potencijala, tako što nekoliko minuta dnevno sedim u miru i tišini. Provodim vreme napolju, u parku, pored vode ili makar na ulici, kako bih se povezala sa prirodom. Vežbam neosuđivanje i ne kritikujem nikoga i ništa što mi se dogodi. Poštujući ovih 7 prirodnih zakona, dr. Deepak Chopra tvrdi da ćemo početi da živimo zdraviji, radosniji i uspešniji život. Njegovi pacijenti širom sveta svedoče da je to istina, a vi odlučite da li je to vredno da se i vi potrudite. Vreme brze hrane donelo je, pored skraćivanja vremena za pripremu, i mnoge tegobe prouzrokovane nezdravom hranom. Na sreću, postoje mesta i ljudi koji opstaju, uprkos tome što su zadržali zdrav pristup gajenju kao i pripremanju hrane. Upravo tako je na Dadinom salašu, gde danas učimo kako se priprema vegetarijanska musaka od biološki zdravih sastojaka. Musaka kao musaka inače je tursko jelo, a mi smo ga prihvatili putem turcizma. Mnogo godina smo bili, kao što se zna, 500 godina po Turcima, pa se mnoga musaka, zatim ćevap, onda sarma. Sarma je isto tursko jelo, a mi smo ga prihvatili kao vojvođansko jelo i mnoge nacije, tako da ova musaka inače je vegetarijanska musaka. Sadrži u sebi krompir, kupus, crni luk, beli luk, pečurke. To je glavni sastav ove musake. Biološki zdrava hrana podrazumeva proizvodnju biljaka bez hemije. Biljaka koje su sijane na zemljište koje nije najmanje 3 godine tretirano hemijom. Zatim, kako bi vam stručnije malo to objasnila, biljaka koje su proizvedene na adekvatan starinski način kako su to naši pradede, prababe proizvodili od starih semena, autotohnih starih semena. Odatle počinje od zemljišta. Zemljište mora biti čisto, bez hemije, bez ičega, samo pođubrano čistim stajnjakom, s tim što se u biološki proizvedenoj hrani koristi pretežno biološko đubrivo koje se dobija od lišća, od grančica.
truljenjem lišća i grančica. Koristi se stajnjak, to više nije čista biohrana, to je zdrava hrana, biološki zdrava hrana, to nije čista onaj čist odsep biohrane, jer za biohranu je potrebno biološko đubrivo, ne može se koristiti stajnjak. Hrana treba da bude, što kažu, rukom kopana, plevljena, nema, poprskao sam, nemam trave, miran sam. Jako mnogo rada iziskuje, jako mnogo žrtve. Prskanje, zna se da je stvorena biljka da biljka biljku štiti. U stvaranju je tako stvoreno da jedna biljka drugu čuva. Ako imamo krompir, pored nje ćemo sijati odgovarajuću biljku koja će štititi, čuvati od buba ili prskati, topiti biljke i prskati, zalivati s tom vodom da bi čuvale od buba. Isto ćemo tako jednim delom dodavati gvožđe. To je sve sad već naučna strana. Ali važno je da je moguće. Moguće je proizvesti. Ovde kod nas se to radi. Inače ne idemo na čistu biohranu, to je samo biološki zdrava hrana. S tim što imamo jedan jako veliki problem, ne možemo uticati na ono, nije pod plastenicima i ne možemo uticati na ono što dođe iz vazduha. Najbolje je krompir obariti u slanoj vodi, izdinsati pečurke sa lukom i izdinsati kupus sa lukom na ulju. Krompir se oguli, izrenda na trenicu u posudu u kojoj će se peći, da li je to zemljana posuda, da li je to tepsija, nije bitno. Poulji se tepsija, naredi rendanog krompira, zatim tog pečenog kupusa, opet ide krompir i onda idu pečurke i krompir. Ovu musaku, ako bi trebala da bude čista vegetarijanska za čiste vegetarijance, onda treba preliti na kraju kad je sve gotovo proprženo u relni, preliti sa sojinom pavlakom koja prostoji u prodavnicama biološke hrane, biohrane ili zdrave hrane. A ako to jedu ljudi koji jesu vegetarijanci, ali ponešto i pojedu životinjskog porekla, onda se može pomešati i normalna kravlja pavlaka sa jajima i preliti za peć. Kod mene u relni, na primjer, na loženje treba jedno 10-15 minuta, a na ovim savremenim relnama okreneš na 250 pa par minuta pa gotovo. Poznata staroslovenska izreka kaže: crveni luk 7 bolesti leči. U savremenoj fitoterapiji govori se o 15 lekovitih svojstava i čak 30-ak vrsta oboljenja kod kojih ova biljka pomaže. Aktivna komponenta crvenog luka je alil propil disulfid, zbog čega ima karakterističan miris i ukus, a zatim flavonoidi, hrom i C vitamin. Lekovita svojstva crvenog luka su: poznat je diuretik jer vrlo efikasno izbacuje tečnost iz organizma. Preporučuje se kod artritisa, reumatizma, gihta, kod problema sa bubrezima i otežanog mokrenja. Isto se koristi kod upale mokraćnog kanala i upale prostate. Reguliše probavu i tako pospešuje izlučivanje probavnih sokova i poboljšava apetit. Zajedno sa belim lukom najčešće se spominje kod održavanja zdravlja srca i krvnog sistema. Lekovite materije u luku pomažu u smanjenju povišenog nivoa holesterola i dovode do smanjenja krvnog pritiska. Crveni luk od davnina je poznat prirodni antibiotik i antiseptik. U vremenu prehlada i gripa pozitivno deluje na organizam zahvaljujući prisutnosti vitamina C. Osobama koje pate od opstipacije, to jest zatvora, luk pomaže pri regulaciji rada creva. U crvenom luku ima biljnog hormona sličnog insulinu, pa je on poželjna namirnica na jelovniku dijabetičara. Koristi se u terapiji mršavljenja kod redukcije dijete. Zanimljivo je da u kući u kojoj se drži luk kao ukras uglavnom nema gripa ni prehlade.
Na neki čudesan način crveni luk u sebi sakuplja viruse, pa ga poznavaoci narodne medicine obavezno stavljaju u prostoriju gde je prehlađena osoba. Tvrdi se da se ozdravljenje time ubrza, a luk potamni, osuši se, kao da se na neki način on razboli umesto pacijenta. Luk se neočišćen izbode na nekoliko mesta viljuškom i ostavi neko vreme na tanjiriću bilo gde u prostoriji gde boravite. Zamenite ga novim kada se osuši ili kada pocrni. Jedino ćete prvog dana osetiti malo mirisa luka, ali to i nije neka visoka cena za zaštitu sopstvenog zdravlja. Preporučujem da ove zime izbušeni crveni luk bude obavezan ukras u vašem životnom pa i radnom prostoru. Sva sreća, od crvenog luka nećete postati lukaviji, jer je to jedna krajnje loša osobina, ali ćete postati zdraviji, što je danas prava retkost, mada eto vidjeli smo, lako dostižna.